omugenzi abiriga zino obirara mukuru w'ibyamagaro mu district ya Masindi akashangwa ashazirwa maraka nkembuzi omutombe gwegurya heri y'amakaga hageti. Vincent Mwesije mukuru wa polisi omucanga cha Albertine ari kugambira hasumu yagamba ngo bakwatsire abantu abarumu omukazi w'omugenzi orukwetwa Betty Chelotiki ngo bashobora hashagama eshanjirwa munju. Polisi turiyo tuchondoza bino abantu twine twenangu batuyambi ku explaininga bintu bice ebitwina mu dauti and abone close family friends b'omugenzi, so tinkwenda kuzo mu details abo kuba ne basa kuteganisa process ya investigations. Family unit yamba na omukazi n'abandi kureba ecyabireho kuyatahira omunju no kuyarugiremo no kubamushangira hera fi ngabirano nagira ngo nka government baferirwe cyango mbwene tubarukuza kushitama bataka kwasira abachikozere bona bonkanyenda kubahamiza no kubagambira ngo kota neje kushobora kandi cyone kiri kwetagizwa nkije gukorwa kureba ngo wasesreshaga maya briga innocent blood yakorwa nko amateka garukuza. I long last what seen him on Fridays. When there with us, even we chat, make fun there, and decided to come back here. Omugenzi naza kuba nazi ko mu district ya Maracha amakuru agagasha kwa Ambrose n'uwagaba katoto.